Šta je to bilo? Danas ćemo raditi Dream Liga Challenge. To će biti preko 2 drugačija apa. Prvi će biti Dream Liga, drugi će biti Tops Kick. To je bio jedno novo igrici. I danas ćemo challenge imati za 3 karte, znači za 3 igrača. Ako imaš 3 utakmice u Dream Ligi sa užasnim timom i ako pobjedim jednu, ostaće jedan igrač, sve tako. Prvi igrač će biti jedan igrač koji ja toliko volim da ne znam kako bi opisao. Ali danas će ići možda na prodaju. To će biti Luis Suarez. Chuy. Znači, Chuy Suarez, tako bi ga zvali. Drugi će biti Aubameyang. I treći i najstrašniji. Gdje? Danas sam ga bukvalno pakovao i mislio sam, evo ga skardovat. Gdje? U ovim kartama je. Vidimo se subašćali se. Nema se da njega skažem, iako ih imam 3, nema šanse. Umjesto njega ću uzeti od Hill. Ja ne znam ko je bolji od njih dvojice. Istinito je Ronaldo, ali ja mislim da je Messi, pa baš me briga. Mislim, Messi je za mene bolji, za nekih je Ronaldo. Ja, to je sve što imam da kažem, ali Ronaldo ću možda iskarovati. Idemo Tops Kick. Ne u Google. Dream Liga Soccer. Znači, zadnja utakmica će biti za Ronalda. Druga za Aubameyanga. Treća, koga su za treću? I Suarez. Znači, Aubameyang, Suarez i Ronaldo su. Znači, svi strajkeri osim Ronalda koji je lijevo krila. I Ronaldo može biti strajker. To je sve što vam da kažem. Ok. Znači, nisam nikako igrao multiplayer. Zamislite, izgubim. Znači, me prve 2 igrice baš me briga, mislim, imam, Bog zna koliko Suareza, imam zlatnog Pierre-Emerick Aubameyanga, ali ovaj put ću samo onog normalnog Aubameyanga staviti na liniju. Nećete da skažem, Ronaldo. Hvala Bogu, nije dobar tim. Nije ni moj dobar tim, ali. Ćemo kad završi se igrica i ja. Ubit ćete Tomas, ubit ćete na mrtvo. Pogledajte ovo, znači. Prvo Koreje, ne možete pogledati, ali bio je predno. Pogledajte ovo, znači imao je šans tu, dobar šans i to baš dobro. Pogledajte ovo, od stative se odbila. Swift! Hvala Bogu. Hvala Bogu.
rage. Ja znam da je to nemoguće. Eto i to je bilo dobro šak. Aldridge. On the ball. Quality defending there. Gets into safety. Well, the defense will first off here. With one team a player down. The other team will... Stvarno je switch probao, ali nije mogu. Let's Okej. see what comes of this then. Corner played short. O, stative! A ja to sam ovaj što uvijek. What can he do from here? Kore! Oh! Save! Wow! Ušlo je, tačno ušlo. His teammates from him, and rightly so. Great stuff. Work today. Yes, obabije go. Effort from him. Okej. Sljedeća igra je za Luis Suareza, odnosno Luis Suareza. Ja. Vidjet ćemo da li će moći pobijediti. Ima Pereza, Everti Borka golman. Nije baš najbolji, ali vidjet ćemo kako možemo pobijediti. Rightly so. Great stuff. Suarez ostaje u mojoj ruci. Yes. Boom. Be off. It's a straight red Crveni kart. from this free kick. Yeah. What the hell? Let's see how close that one was to... With one team a player down, no va. the other team will want to take full advantage. Suarez ostaje. Suarez ostaje. Samo je ostao Cristiano Argentino. Za Ronaldo ću vam cijelu utakmicu pokazati. Ovo će biti... Ga moram diskardovat. Biće teško. Mitrović mu je najbolji igrač. Molim te da ne moram diskardovat Ronaldo. So we're underway and the players really looking forward to this game. And with the captain now. What a well-timed tackle. Mitrovic. Gets the shot in. Good block there. And the referee has indicated a corner. Incredible reactions from the goalkeeper. Can they make something of this? That's a really dangerous cross. Shoots, and this is a class finish. So the first goal today, great work from the player there, and they'll be hoping to get more. The referee gets the game back underway. Well cut out. Teams stop possession again. Mitrovic. Offside! The assistant for the flag stays down. Ah. The defender could be in trouble here. Pa što nije striker gdje treba biti u poziciji? Treba biti ispred. Ali on u odbranu. Mislim, hajde znam svaki kao osoba treba biti u odbranu kad je... Now Wilson.
njihova šansa i tu. Svako treba ići u odbranu kako i ostali igrači u pravom životu, ali... Treba barem jedna osposta gore. Au! Eto, tu nisam uzeo loptu. 100%. Sad gledaj, sad će biti offside, ovako dodat će ako je offside. Sad samo ovako namjena. It's with the striker, and he's put it back for his team. Great patience here. Oh, well timed. Mitrovic. He read that one absolutely perfectly. The captain then. Oh, he steps up to steal the ball, and he's given possession. Oh! Let's have a look at that one again. Fourth official has indicated 1 minute stoppage time. And they get it all. It's half time. Chance for the managers to have their say. On me dominirao, bukvalno je bio bolji od me poslije. Neću da moram da skažem Ronaldo. Mislim, znam da će mi ostati jedan, ali... Dva je bolje nego jedan, tako. So we're underway. Let's see what the next 45 minutes brings. Ajde, Fece Boston, može se nekako. This team look eager for a very badly timed challenge. The player's down. I think he's injured. Znam da ja znam zabijat golove iz free kickova, ali ovo sigurno ne uspjećam. Ja znam iz blizine šutat. Mislim, znam iz daljine, ali nije dovoljno jako šutat. Ne znam baš koliko trebam jako šutat. Lovely passing here. Hajde. The team swap possession again. What a well-timed tackle. Shoots. O Bože, pa što uvijek šutate toliko jako? Interesting to see how close that is. Defender then back on the ball. Oh, that was close. Defender regains possession. And now they'll try and break. And with the defender now. Mitrovic. Oh, it's a clear chance. I probao ga uradit. Ja nisam vidio Dino i on dobio faul. Ok, neće imati dovoljno vremena. Sve ovo stavim jedan igra. That's a crack. Kad budu šanse i golovi reći. Yes. 1-1. It finishes level. Great performance by this player. He fully deserves to. Rekli smo ako bude izjednačeno, Ronaldo je u mojoj, znači ostaje. Ne moram diskardovat tu ljepotu od što je. Hvala Bogu, vidimo se svih ljudi u sljedećem klipu. Ne mogu se ga dao, yes. Ja, ljudi vidimo se svi u sljedećem klipu. Bye.